Shalom mtumishi wa Mungu unayenitazama na unayeniangalia mimi. Nataka nikuambia kwamba leo Mungu anakupenda sana. Mungu anakupenda sana. Na hata kama hali ni ngumu, ila kwa Mungu mambo hayajaikuwa magumu. Hata kama mambo yako yanaonekana ya chini, ila kwa Mungu mambo huwa ni ya juu siku zote. Kwa hiyo usipate shida wala usipate changamoto kuona kwamba mambo yako hayaendi sawa. Kumbuka kwamba yupo Kristo aliye mwaminifu, na yupo Kristo anayetufundisha jinsi ya kunyenyekea mbele zake. Ukiwa na huyu Yesu ni rahisi sana wewe kufika unapoenda. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu hakikisha kwamba yanatimizwa kupitia pendo lake. Yesu anakupenda tena si kidogo, anakupenda sana. Endelea kumshikilia na endelea kumuomba. Kila mtu aliyefanikiwa kufanikiwa kwa sababu tu ya juhudi ambazo alikuwa nazo, bali kwa sababu ile jambo ambalo lilikuwa limewekwa kwa pendo la Kristo ndani yake. Kwa hiyo Mungu anakupenda kiasi ambacho ni kikubwa sana. Unatakiwa ulifahamu hilo na ulijue hilo. Ukijua kwamba Kristo anakupenda sana, ujue kwamba pia una uwezo wa kufanya yote katika yeye Kristo ambaye anakutia nguvu na anakupa neema ya kufanya vitu vya juu kuliko watu walivyokufikiria. Watu wanaweza kukuona wa kawaida, watu wanaweza kukuona wa chini, watu wanaweza kukuona tu wewe ni mtu ambaye haeleweki, ila kwa Mungu unaeleweka sana, kwa sababu pendo ambalo Kristo ameweka ndani yako ni pendo kuu na ni pendo kubwa sana. Usikate tamaa, pambana, kwa sababu pendo la Yesu Kristo, la Mungu Baba, wa Bwana wetu Yesu Kristo linakaa ndani yako, litakufunika, litakuongoza, litakutumia siku zote za maisha yako. Ninakuombea siku ya leo, Mungu akazidi kukutunza, Mungu akazidi kukuongoza, Mungu akazidi kukutumia siku zote za maisha yako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.